lazama ukuthenga isilanga lize litshone ilife yemakhoneni vele igcwele ngezidore mamoya umadawuri lapsa sisinyana ukhone ilife yasekhoneni yophila uhleze khoneni. Sure. Yes man, sekasikwa. Smartness la. Yazi yake ngihawukile so yazi. Yazi ngomuntu nxa ilendle enkulu so yazi uyathatha isikhathi eside ukuthi eclean indlu yakhe. Manje lina 2 minutes uphela useliqedile. Phothi nesilama supermarkets. Uzama ukuthini sekasikwa? Ngizama ukuthini? Lwana, mina ngile 40 years angizami mina ngiyakhuluma ezo. Lapho ngizama ukuchazisela ukuthi umehluko phakathi kwemesheni lani le boys car. So, wena no rest. Ubona ngathi kuzahlala kunje lathi sizaqhelisa etimsika. uNkulunkulu wabantu bonke boy. Ingani yathi uNkulunkulu wabantu bonke? Yabona nxa likhula lina nalami ngiyabe ngikhula. Ucabanga ukuthi ngizanimelela kazithi ngifuna ukustretcha i-supermarket yami le izofika yini khona ngala ingafika yini ngoba ngazi izayenzani angikwazi Fana sekaSikwakho uNkulunkulu fana uzasipha lathi imali siyandise imsiki chayi khona phela uNkulunkulu ngomuntu wonke fana thina wasithola la kuleli khona ikhona leli ngelethu lithi thina uyezwa nxa wena ufuna ukunanabula umsiko wakho uyahamba uyonanabula koyele khona hayikhona lapha ekhoneni kosha mamoyo yabona mina le khona leli siyahlukanisa ukufa ayindawo manje wena no rest ngokufanayo Lata sinda abantu wasithola khona uzasitshiya khona yazi yani iponga umbuluza nje yazi nyali ngabo others nje yazi yabona ubuhle lobukhulu bomsika wami lo yabona buyabiza ama customers bethi bengabuya yabona sebephonga kuyaphulula lokuyimdlwana okuzihawulisa eceleni yabona no rest uthi thina siyimdlwana anzange ngitsho njalo mina ngazange ngitsho njalo wena ngozikhulumela anzange ngitsho njalo what this is right thanks sister Okusala nje sekusela ukuthi libone ngetruck izodeliver la ekhoneni Buluza sizwe asifuna bombulula Kathi wena sasikwakho ngiyazifikela lapho uchomi bami ba busy bazondile mbathola bedubhula imlomo ngenxa yakho wena mina simi success yami yabo vele yabona impumelelo vele idanisa abalomuntu and wesifuthi mina ngiphila abantu baphila lami ningabi nendaba la success yokuthini la ukuthana kugcwele la ngoba kulamuntu othengayo Ikuku uzitshela konoko wena sasikwakho Lingathi lisidla izibhotoni zenkukhu daily la lamathumbe enkukhu usubona ngani thina siphansi kulawo Athimekeleni lo vele kuchona kugcwele lapha ngoba vele unamuntu othengayo vele khona so ne ake ninjini ina abo soup labo bantu bani lithenga nga Thina sikho njengawe wena usuvula okay lapha odokunyesho ibuyelele lo umtshele Rulafu vele wambona ngapha umuntu othengisa yonke into emgaqweni ibhakudo isinkwa inyama amaphampazi konke lamaphilizi efamily planning ikuphambana so lina vele you are allergic ebantwini aba successful njengami uyabona umuntu ocabanga ukuthi okwanisa ukuthengisa into angayicabanga yabona uyenda le isithoyi business umuntu wakho loyayi wafa bathatha ibox lakhe balibethela ngezipikiri baqeda lapho badayela idwala phezulu ukuthi ungavuki yazi umuntu yazi wazinceda wafa yazi ngoba ngabe uyaphila ngabe uyisidudla
ngoba ngiyabe ngimfida wanginceda phela umuntu lo manje niyateliphonga ukuqinisile nje eceleni kwengagara. No rest. Sona ngutshele mntanami. Ngiyabona indawo le. Indawo le ngeyethu. Ithi thina la ekhoneni la kuthi thina. Thina kasisuki lapha kukwethu lapha. Sengiqedile. Omagogo abasuki vela abasoze bayanda. Bakhona. Of course, lingasuki. Phela abantu vile futhi bebekwazi ukuthi impilo iqalisela ngaphi, iya ngaphi, yabona? That's the difference kuphela. Hu. Ho. phela wena ukuthi uzube la kwakuyi-idea yami lokhu uvula ikoneni le kwakuyi-idea yami mina ngahamba ngayatshela abangani bami la umamoyo norula sakuvumela wena ukuthi ube la namhla subhizi sustayilela wena wakotayila. No madam. Iqiniso elikhona ukuthi ikhona leli i-idea yami. Kodwa wena nizakwekela ke la uthi ngiyakho i-idea ngoba wena sisonke ungumngani wami. Hayi yasekeleni lokhu ukulwa ngento ezingekhoyo. Sonke lapha siyakwazi le kwakuyinshenshen TV yami le. So akula ukuthi idea kabani kumbe ngekabani. Sonke la sifuna ukusebenza sima sibone ukuthi ubani ozabe le mali kudlula omunye umuntu. Hayi azilula vuna motho uyahlanya. Apha kodwa lapho lo mbono yawazi. Hayi apha awuthe number 1. Because mina lo yabona I'm the richest khona mina. So it means this is my idea. That's all. Sifuna ukubona ukuthi ubani ozayenza imali eningi. Yeah. Exactly. Ngiyabona. Lapha lo ngumbono omuhle lo. Ngumbono omuhle kakhulu. Lami ngivumelana lawo. Kanje wena vele siyakwazi. Uyavumela phezulu into ezingela ngqondo. Sasikwakwa kuchume lawe kwelinye ilanga ayisiyesithabe manje. Ngikhumani. Njengawe vele ungakhulumi. Wena njengawe so, wena uthengisa into zantolo. Ama donation es Jackson 5 oKenny Rogers. Mina. Tonya kwathi uthengisa malini wena? Suka njani kothela ama customers. Suka. Awusabi lutho kodwa usaba unasikwakho. Unasikwakho ngimsabi unasikwakho. Futhi senza imali uzathothi ingxokho apha ulama thina sesenze nini? Faka umsiko uthengise ekhoneni. Sure. Ekhoneni. Siphi. Khawuhleka nodaba WhatsApp. Anduzahlanya kwazi. Ndoda, kule le mali phakathi la. Hayi, mina ngifuna madila le mali. Ngifuna madila lokudla mina phakathi. Okay, asenze so. Mina ngizathatha imali ngiyokuthengela ukudla ngibuye ngiphekele. Kawa. Angidli imboza mina. Yiko lapha endlini ucinga sokupheke wena kuphela. You know that bad. You are not bad man. You are terrible. Ubonga nje usandra ngibhadalela ukuthi epheke mina. Ngithi kuyenza tho kulava phela. Uthi mina yakunika i-free WhatsApp time usendra umbhadala ukuthi hamba iphela ispend imali yangu. Sort of, but food first, then bezokulandela ifamily nje. Okay then fine. Asenze so. Mina ngizathatha imali and then ngiyethenga ukudla. Ukudla ngizakuthenga usendra ngambhadala ukuthi awupheke. Yeah, you are not talking my language manje. So, idile lohamba njani? There's this company, right? Efuna ukuthi siyenzele entertainment nje 10 minutes. Something that will make people laugh and at the same time teach them. Uyabona? Something like ama reality shows, uyabona? Ma reality TV show lokho yabona ku TV. Sipho, kanti uyahlanya? Ayisho ukuthi asijoke nina le. Hayi wena sento zamanga wena ngicikile siyayifana ukuyithuna into le yakwazi. Bona bathi uthi thina sabathunela into le yani, and abantu bazencane. And bazabona ukuthi ukuhlanya kuyabhadala manje. So I was thinking something real, like maybe getting me to cook and also getting Usandra ukuthi apheke yabona. It's really funny how abantu find out ukuthi khona Usandra can cook better than your beautiful big sister yabona. Khona ukupheka kuyi talent for every woman. A talent for every woman. And you know you can't do it. Wona ubona ukuthi icomedy ingafaka ukudla sibili engasachazi. Yabona because when I terrible at cooking and yabo. So I was thinking like where you can find this spot like esingakwazi ukuhide khona ama cameras like ukule more action but indawo yankhona manje yenza cabanga ukuthi ingabanga. Are you thinking what I'm thinking? I think so.
but yabona into leyifana yethu gogo le. Yeah. But sithatha. Sure. Ngena. Speed jo. Skip. Abona so. Hey, that is one apha uthi ngobizeleni la. Sazandi sile competition so ekhona. Hayi, kodwa ngizagcina utshela ugogo wakho hayi yeke. So Rumbi nxa ngikhangela bona ngani ithep zokudlala ugogo wami nabangani bakhe mina. So lapho uzama ukuthini ngami la uzama ukuthi ngitype yagogo wakho mina. Mina ngisho njalo nasuzijololo khonoko. No uzama ukuthi Nathi yakwazi uza-underline phela. wena ngiyakwazi phela I don't mean good phela wena. So my sister ngakunceda ngani njalo usizo lwami olufunayo. Bye Thandi. Wonke umuntu bangisela ukuthi i-idea yokhoneni ngeyabani. So Sasandi ngifuna into cha sithengisa ozathengisa okuningi kakhulu nguye i-idea yabe ngeyakhe eyekhoneni. So obvious ngifuna ukuwina phela. Then phela una rest assured ukuthi una suwinile phela kudala. Vele yawo. Ngokuthatha mina i-second best. Yes. Suyithole phela kudala. Yakwazi so mana ngizawunika i-stick yan bebezeni ukusilokhuza. Come now hambi la. All right, then sorted. Yeah, sorted. Sure. Manje mina kudlile sisi3. Ola manga uyawa. La manga yisi3. Ola manga kudlile phela ngizilile. Mina ngidlile3 wona waduza bwana. Ola manga ngidlile kumisa kusise 1. Umsindo linabantwana. Hawu. Unabhekani? Ukuhlala bani khona esofeni? Kanti vele usiphuye ngaphi sozokusebusuku kanje? Ngizamyangisa nomntakalo kuzendwana ngiyalitshela so. Bhekani ngikhuluma lawo. Ngikhuluma lawo mphenduli. Ngisuthi mina enenhlala ngisuthi. Usuthini? Uyazizwa nje ukuthi uthini? Gogo. Mina ngifuna ukuzizwa thini ngoba yazi into engikhulumayo. Lina inomele ngizwe thini. Unomntaka Ndumisa? Uyangihlolela kanti? Gogo. Thina sifundile isishele izitori zenze emsikeni. Ngiyabona istress ngani sesisine. Ngiyangena lapha ebedroom ifike lizikhulekile nje. Thina sifuhlala siubona Thabi. Qinisile msukulwana. By the way, bekunjani emsebenzini? Oba ustress. Uzothela ngama Christmas day kufa ukwenza. Futhi kwangale bazukulu kwangale. Liyabazi abantu bekhoneni ukuthi bathanda ukukhuluma njani. Ngilapha ngile stress sinesinzima. Vele ukuhamba khona ngale msebenzi ngisaza mina plan ukuyekela mina. Indaba. Gogo. Engavele belihluphe nje. Batshe ukuthi gogo haram yabuya. Siyabachisela istaff sabo phela thini. Igogo haram ngamamoya. Angithi ngaleni. Ngingazikhiphi ngakho le. Ngizisanda chipho yazi. Phiu. Gogo. Ngibini khona? Selfie stick gogo. I-selfie stick. Ngokwani khona? Phiu. Uthetha kubani khona into khona? Hayi mina gogo nabangani. Ngalitshela ukuthi mina ngifuni abantu bathatha into zabantu. Bese ngifuni mina. Angihlela amasela ngitsho. Hawu. Gogo ngikubuza. Kenzakalani msase khona? Bayahlangana ba. Babhizi ukuthi bacabanga ukuthi ngubani wabele idea yekhona. Lezi zimbanje bayahlanya gogo. Bayahlanya vele usasikwakwa gogo. Phela ngakutsho njalo. Yithi phela vele singathi ngabanikazi bekhona ngoba uchiya thina phela khona. Ikona lela gogo kungaze bethi ngilapho. Wena ngasulifuna ngilakho phela. Bayekelile mina. Ngabayekela into umliqiniso ngalazi. Lathi sonke lapha iqiniso siyalazi. So ngathi kusasa kuloku competition yokuthi kwazakala ukuthi idea yekhona ngabani. Ikhona phela ukuqala khona ukuthi ngeceke ngakhona kumna kusasa. Uthi ngihambe ngilana nephumuzo umsebenzi.
Gogo, don't worry. Wena vele already suwinile lokho. Nafonga ukuthi thiyela siyabongwenza mbijana nje. Wena hambe siphumulela nje. Faka umsiko uthengise khoneni. Sure. Kandakiwe yini? Obviously sizawina. Wena uwanti ungakuza ukukhuluma ukuthi uyakwazi ukuthi mbani wenza something aresimbani. Uruli, yabona lapha nazamfonela. Ngihambe endlini yakho ngicela ukuthi ngimncedise. Wait. So nguyokunika i-selfie stick? Sort of. But thing is ngimnike okuyisimple idea. Simple vele. Are you doubting ukuthi sizawina kodwa? Hayi big budom. Yabona thina nje ngiyakwazi sizawina ngoba mina ngimtshelile ukuthi mina vele uthethe i-second best. Hani? Angizange ngathi mina uzawina. But yena ngoyofika wacabangela ukuthi mina dance 10 ngene kumbuza wena. Uyabona wena, get ready ukuthi ubisele i-selfie stick le yabo. Ubuzobhala i-speech for ugogo. Uyabona, isound ngani nguye osibhalileyo. Yabo? Alright, but the selfie stick what is? Alright, hayi, wena somile ibisele i-selfie stick. Hey man, Bonko, Yachama, Bonko, Yachama, Matotana, Salamina, 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 Jehovah. Hello, Pura. Esa uma khona Pura. Asikhethele khona. Ngone bashile esesitabelo kuyisikhetho ku. Ayafika. Ay, let's only say it. Ay, tingnan siya ko yun. That's all right for me. Okay. Sure.
afternoon, good people. Uyanga. Back to. Wonke umuntu lapho uyakwazi ukuthi mina yami only one okwazi ukukhuluma isikhiwa khathesi umuntu uthi good afternoon wona ucabanga ukuthi uthi come here mawara mina abantu bami ayisimade ngithengisa namuhla bekuthengisa abazukulu bami indaba ekhona lapha ukuthi laba bebefuna ukwazi ukuthi kathi idea ekhona leli ngekabani ngakho mina bengifuna batshengisa ukuthi idea le ekhona ngeyami yimi engaqalisa khona leli ngile njongo lenhloso yokuthi ngifundise abazukulu bami ngakho ke labo abazukulu laba sengifuna ukuthi babe kwazi ukuthi umuntu kumele asebenzele yikho namhlanje bebekhona ibade bethengisa lapha bebekwazi ukuthi imali abayithengisayo yiyo ebaphilisayo ebabhadela ischool fees ngoba laba vision yabo nokuthi bagugele khona apha ekhoneni mina hayi anginjalo ngifuna abantu ababekwazi ukuthi kumele basebenzele ngakho bathengisile abantu abancane ongabazukulu okungakaso kwenze $30 $30 abantwana abancane hayi $30 bachale inhlanhla phela abantu hawu bantu kwazi kwaba kuhle yabona mamoyo indlela oyenza ngakhona isibonisile ukuthi wena uyanelisa ukuthuthukisa isigaba uyayi role model yabona abantwana bafunda ngawe mama abantwana bafunda bonke la thina nje abantu be-TV siyakubuka lokho ekwenzileyo kuhle okumangalisayo and ngalokho okwenzayo yawa number 1 win today hayi wena hayi number 1 yeah siyakubonga Ekonen. Siphiwe lo ngithembuza umntana sesente yokubheda anti kwathi umuntu akajefula ngiyagiqika sakuba sekhala phansi khona apha sewile hayi ngilalise kuhle kodwa yebo phela good kodwa nabazukulu bami so Sandra Chaba ma Siphiwe lawe bheki lezazi nje ukuthi lisibusiso sami isibusiso esikhulu yazi oyihlo labo nyoko bengazi beletha abanye abantwana ngomalayitha babegcwele ikhantamo so amina bagcina gcina fair gogo no more recruits, we are even planning to cut down phela nje cut down ubani sisaplana asikakhathi ule reason behind that ubani everyone no question authority kodwa aphele nje lezi nabantwana kanti okwento khona vele likwenze njani abantu bona labana abaphatheke ngaleyani indlela libathethe nga ngani ngathi gogo thina vele yasazi vele yasazi yabona ade ku easy vele strategy sethanda ade kuyikuthi si easy yabona eqaliseni lapha sichile ngoba abantu phela abekhantelani leyabazi accept change at first sight vele ngani kunzima ngondo zomile so thina sibe khulu lapha yabona ukenzela ukuthi at end of the competition sibe le advantage kodwa nadisikoko abanye bami baqasebele veve izinto sihamba kuhle ukhanyekela nje bakhiphela kodwa uhamba kwesikhathi ngani sebetshaya izitupa wentombazana uzondole khoneni ngaso mdinga uzondole khoneni ngidinga imali lami lapha ekhoneni ngakho mafuna uyentole khoneni ekhoneni wentombazana uzondole khoneni ngaso mdinga uzondole khoneni